Kipat riungai jong kabalang Katolik jong ke jalan Yamba Shillong. Henei kesngi da kipau hajar ngut kelawan. Na keleng saudong ban saki bat bani shimbenta ha ka Eucharist procession kabala penlong ha Cathedral Parish Laidum Kra. Lasdang ya kini kesngi da kamas bakut ha ka ba Most Reverend Bishop Bernard Lalu Auxiliary Bishop ke jalan Yamba Shillong ulalong unong kenya barang ba. Ha kejing don lang jong Archbishop ke jalan Yamba Shillong Most Reverend Archbishop Victor Langdo. Langdo soblay na keleng ki parish ki bahap hapo ke jalan Yamba Shillong. Ha kano pais ngi ka procession Eucharist bakut kelas dang ha ka balay lam khamat da keding pena bat ka kenhun tem jong ka katedral. Nang ta sabut de ki parish baper ki kenhun baper kum ki pat rungej ki bakren Hindi, ki Mizo, ki Bodo, ki Naga, ki Karbi, bat ki wei. Hagani kasngi, kakali ka bakit ya ka Eucharist bakut kalayat saudong jong ka katedral, bat penkut ha Calvary, ha ka baki kena bariamli kalayat hakmat jong kakali ka bakit ya ka Eucharist. Bat kabalasyong da Most Reverend Bishop Bernard Lalu, bat Most Reverend Archbishop Victor Langdo. Habakaren hagani ka janmit Most Reverend Archbishop Victor Langdo ulaong usnem arhajar arpusan uday usnem jong kejing penesok wadla uni usnem ula jankut hanray kapenken mau yangi banginyay biteng ban penesok yalade ublay ula khod ingi banlong kiba penesok bat ulaong yasuk bat ublay pinyo ya kejing tengen kejing penim bat kejing siuspa Archbishop Victor ula berabru dakabaong balabu ya uni usnem kum usnem bandon kejing penisuk iwei ha kejing im Kristan kejongi ujisu laong syai haba piterwa jingkenya bat pikan mau ba pisun ya kilok ni yano lek ban penisuk bat sawan ban terwa pinyo shibun kejing kerku Most Reverend Archbishop Victor Langdo ula kentui ke pat Kristan ban long ki ba penisuk pat kiwei la kedai ki ba haying hasam ki loki jor ki Langdo ki riuniam bat baro kiba penisuk yaladi bat kiwei. Ula ong susu baga jingi jong ublay kakam kraw bane kejing telot jongi baro. Namar kata yasukno yaladi haladi barabor. Archbishop Victor ula ong ru ba usnam arhajar arpun riu uday usnam uba kabalang kabu kerpang na kabenda kipat riunget. Ha kababaro sisnam kabalang kan mau kerpang ya kipat riunget. Ulong pidei kabenta jong kabalang Ilangdo ki riuniam bat pi ki pat runget pi yai lang ha ke jinglong jong kabalang. Nyen pen klanya ke jinget jongi. Lapen ko de kini kesngi bakrau da ke jingkerku ha ka ba Most Reverend Archbishop Victor Langdo ula ai ke jingkerku ya ki pat riunget baro.
Bakit ba ang bahaya na hindi yan pinatinayo labas, di na? Bingyan natin ng nasunod. During the going of Christ to place free commit jung manan lipat ide pat kain kata. Yesu Tuhan yang Maha Suci. Tanya kebarang jumi aslak pakai bahkan sutiat khas dono terperiu kami lakulung ya sakramen jung cinyalong kawai buat kecing penim ya kepersai. Yesu Tuhan yang Maha Suci. Doa kecing lu papura ya kebalang bahkan nak menteri syukhan nak bentar kecing penim Tuhan yang Maha Suci. Apa ginung serai, ginung kray, yung malang number buo, pamukhi buo, kray lang, kapag For not seeing you in a dwelling. Jesus, we love you. The response of the Lord have mercy. Lord, have mercy. For a refusal to love. Lord, have mercy. For a refusal to forgive. Lord, have mercy. Let the response be, Lord, we praise you. Lord, we praise you. And give us hands in abundance. Lord, we praise you.
Jadi kepada kesi bertemu dikirimkan menjadi kembali berima bagi belas sendiri berbagai amin dan sudah dipercaya diberikan kita sendiri.
Kinh long jem nút om cái jing bam trong cái jing sarong cái jing hang mai cái đấy cái jing bam trong cái jing yamap mar kalian om cái jing bam trong cái jing yeshul yakpot iway pat cái đấy cái jing bam trong cái jing yesha om trong cái jing dom jing bita cái đấy cái jing bam trong cái jing sbol om jong cái jing khapla ban put kelai ka percay nyim dun kam ya ka buit nyim dun kam ya ka jing nang jing start percay hangre nyi dun kam ya ka dot nuot ka paslay batuit da ka jing isnay bar ka jing sngam lam ya kiway kayu khris bokhon ka penla yang i baningin ya it mar kelyang kham tam ya kibatuk kibatoy kibatolot kibaswai kibapang kibastom kamada Teresa bakhoi ko hikai yang i bangim na ban penyaklat ya kayu khris bakhoi na kibatuk habangi kta ya jin mong jo kibapang kibasitom kibanyur Nikta yagi tinbong jong Chris kayo iyo Chris om matiba kraw kerdan om matiba stat kibanang hangray kasyem yu hakibarit kibarya kibapang kibanyun Sesini usnam jong kajing penyesap year of reconciliation dapatkan mau yang ibarat ba wala daw lakot usnam yang i ning yaiten biang ban penyesuk yeladi ning kong badublay lakot yang ibara penyesuk badublay kumbong joel no itu lupa akhada to pai shublay padma dublay yesuk no badublay wa pinyo ya gajing tengen pinyo ya gajing panem pinyo ya gajing suspa ju gaban Nilabu akan dengan senam jangan cintanya sok, but way part. We have to reconcile with each other. Ya but penyesok way part. Hakaji Kristen cengi, Jisu long shai gospel cuma san atulai atusau. Haba Peter wa jingknya, haba pikan mau bapisun yeno. Haba kiweru kiem tukenan yapi, leban penyesok. Hangta sumat materwa sayo asibun jingkan kuna ukrai nama kata join lomba penyesuk berboy bati way ladai bahayin kilok kicer kilendo akronium long berboy ke bap penyesuk ya ladai bati way bati balai kepetkan mau yang iru hakan ka senam jangan jing penyesuk no ya ladai ru kan mau blay yang ibaro kacing Ia jumpai kam krau pada gajing telur jungi, pada gipop jungi baru. Nama kata ya subla iladi, haladi berwar. Pilom kibat kordor kemaju jumpai. Nama kata utrai wong kuni, wating ngadadat bati berwar, wat kawai. Nabang alang ublay jumpi. Ngan penklan yapi, ngan kersan yapi, ngan sanbor yapi, ngan penjob ya ketiga mom jompi, Isaya sopuway cipau.
nama kata Yesuk ialah dia berblay wajud tu cikermen wajud tu cikermen leder Yesuk berblay hala dia simet tu nama pilong ke bakodor hakmat cemu blay nama kata le kani ku benta kam jemput leder Yesuk berblay Yesuk beriu Yesuk bat ialah dia simet kabar nilai leti unislam ajaran san Islam jaga jingkermen usakut ne Islam tambah ka jingkermen kan yai pten pi hangye bertong tai ka jingkermen kanam pen babe pi hope always must have hope ka jingkermen kanam pen babe yang iladaru nilai inu ka jutang barim nilai inu Abraham haga jingkermen cuma hublai kanam pen babe ulan aladaru latip yu kum khpajung haga jingyai ka jingkermen Hago juta batamai disebut ba kebala kermen now try. Como Paulus before Jairus yewi kiberu bala kermen kya nampen babela daru. Mangama piru ngegay banyai kermen how try silter kaciem chungi. Namar kata prabangay biya itu ngiyay long kibat kermen how try barbor. Haying hasilong hagaciem chungi simat siying sisam Sisilong si tao, iem haka jingkermen how try. Relati, nama kata, nisaya ilati baro cisnem arajara pundriu snem jogi prabangye. Ikwa ben perken mau ik prabangye bero. Fidei ke benta joga balang. Kiling do bakirunia baro arikat bati iya ilang haka jing long ke balang jogi. Ke balang di badan lang ki prabangye bakiling do akroniam. Kabalang keram laban mundur kelam ki para bengek dan mengetangi kengkor ya pi para bengek bi baro senam arajar pundriu senam jompi baro kilong pa kilong kemi ki kon samla ki kanarit baro senam jompi ye pen klanya ke cingen jompi ke cikermen jompi kilong yilong sem jompi ke jinglong kestan jompi ke benta jompi kabalang nama katangi kit boket wian Nidwai boblay, unker ku, unker doi, ikiparungay chungi, baro si senam berbroching jingiem berbor, hanu senam araja apun riu. Ngakit bokit yang yepi, istabi prabangemi bero, hababin leit painoro si bet, leit jaga jing jai. Baik boleh bakar ku yang ibaro cisni, leit jaga jing jai, paisuk paisan, halasnong halayin asem, kalam kan bano gajing ya. Penstet nomor bal kam jubha basket palat ya ni kan jinjai jai paisuk paisai laisuk laisai uplen kerku kedua ya ni baro bedan hani mendak sibo uplen kerku yang isisha ha bagi la pendan boram yu do jisun kerku kedua yang ibaro ini yang lang Blessed fides
kuadang